Kıyırma. Ana ketdi. Qanchaga ketdi? 98'e ketdi o. Ya. Bir örme de fırmacaktı. Biz hem tuğanlar bugünkü çıkarılışqa Kunajın bazardı, erkek uraş turpoqtardı tartımını başlaydı. Qaysi satılıp ketdi ekeler? Çekile baylanıp turam. Mına buqa satıldı ha? Müzdü. Allah menen art eko. Qanchaga ketdi aka? 95 ga? 95 ming so'mga. 47.500 so'mdan kelib turdi. Universal bozori bu. Buqalardı satılganын bilip öttük. Bular emi 1,5'e жақын. Muna buqаны qancha dediniz aka? 60 mingden kemi var ha? Eko. Qanchaga suradınız? Qanchaga suradınız? Atmat nemesi çocuğu kışıkıra ekan. Qanchaga suradınız? 46'ga berbe etam deydi. 46.500 berbe atır. 45 ala vermeysiz ben. La Kunajındı qanchaga? Qancha oldu aka? Siz satılabı? Ha, satılabı. Qaysi kanal? Universal bazarı bu. Mына Kunajınдар ötө жетилген Kunajınдар ekan, soygonго da жарайт. Şunu bab oltabı. Mına olsa. Qanchaga berbedin aka? 60 deyap. 60 mingden kemi var? Kemi var. Bular жазга 2,5 болобу? Ava. Жазга 2,5. Hop. Manda muna Kunajın bab oldu menimçe. Qanchaga chiqdi? Yo'q, Kunajın tartdı emas. Ha? Ana o'shani aytib qo'y. O'sha sen tartmaydan men, Sразу эле deb betdan albag'la. Betingga tartmayman men. 56 mingga bermay attir. O, buna qashqa o'ta kuchli bu narsa ekan ha. Elchiga da bog' ekan da. Qancha dedingiz shuni? Teva ekan ha? Qancha dedingiz? Taqsir. 80 ming so'm. So'rashdimi? Qanchaga so'radi? 64 mingga so'rab turay. Yaxshi narsa ekan. Bu uy qanchaga keldi aka bahsi? Qanchaga so'radingiz aka? 58 ming so'm. Bu bozmi, qisirmi? Qisir. Bechara. Nima qisir ekan-da. Hozir Alloh sizga olib beray. Bor. Qaysi ku? Qanchaga? 110 ming. Yaxshi ko'rmaydi aka beri. 1000 so'm o'tib beram deb o'tadi. 110 ming so'm. 115 beraverlar bo'ldi. Azorat aka beraver, yaxshilab. Sobir aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog' salomatlik joyidan ko'rishmaymiz. Mana bog'da chiqqan uylarni ko'raylik qana. Ana o'chashib qoldi. Qaysi sotildi? Buni qancha ekan? Yaxshi narsa ekan. So'rangsa aka esidan. Aka dadasidan. O'zi 80 deymi? 85 mi? Bu bozgan qisir ekan. Qisir. Qancha berishdi? 60 berdi. 60 ming. Yaxshi boy berdi. Baba ko'ray, shunday ko'ray, o'zingizga. Xo'p, Kunajın bozorga shunitib sekin kirib keldi o'zi. Buna uy bavulda de, o'ta cho'ng uy ekan-da. Buna akam bilganda yaxshi mesdan bo'shatib berib qo'ydi. Qanchaga chiqdi? 90 o'z jalg'iz 98 mingga.
Öz жалғыз мынау 98 мыңға шықты onlar. Ойдың сындысы пол. Oradan git otkanday böyle nasıl? Oldu başka mı Sakmaz sağa. Бұл боз бекен кысыр бекен? Шайым, боз бі кысыр бі? Кысыр бі? Универсал базары? Ойлы көреліш азыр, да өтіп. Өте чоң үйген ақиқат. Бойы бір елі шыққыдай. Адамдар нарағында көрінбейді әтмен қараңыздар туғандар. Мұна бола тим бөлі көрінбей қалады кен. Бұл үй қаншаны туған екен бұға чейін? Жоқ, қаншаны туған екен? Var bereket etsin bu. Sana işte. Sana işte. Ver getirme. Beklas. Tur kağıt var adamı gelemez be. Tur kağıt var adam. Yazma şu lazım. Nasıl bu? İşte gelmeydi. Yeşigini alırsan kar veresin. Kamera tarafı ne olmaydı mı? Var mı ne kadar? Cennet şey yapar, kaçacak. Gaz paket yap koy. Gaz paket yap koy. Var mı ne kadar? Gazsın mı? Sen aşkın 100 bin kola. Çıktırdın mı? Açsak. Çıktı. Kursansın mı? Açsak. Çıktırdın bunu. Yakın ama. Verdin mi? Yazman şu lazım. Yazman şu. Kusarsın balam. Rassın balam. Buradan çıkıp bro alalbayt. Hiç kim alalbayt. Alalbayt. Ya özür telgana parasın sen. Hiç kim sıraya. Var bana kadar. Altıga verelim. Öyle. Cumhurka. Satasın başlık. Cumhurka. Herkesin. Nereye? 200 de gitmez. Bu bırak, boşa olsun işte. Dur. 15 bir dağı 8 ayda bir. Altıga verelim. Şey tartılır. Erkin var. O erkin var. O meydanın toğda. Mehnetem buradayım. Bir saat aşıp etmeyim buna. Ушул үйдүн баасы чечилиги чейин турайын, мага да кызык. Өтө чоң үй экен. Анча адамдар нарагында көрүнбөй калды, тек карасаңыздар. Сандай бийик көтөрүп турсаңыздар. Söyle kızıktı da. Bir basma. Emçeyi buraya. Bakkanan oldu. Аксакал, бунун баасына сиз көп алдыңыз. Канчага келди эми бул? Ekkem 100 bin kopar. 100 bin? 8 bin kaldı. Өзү канча dedi эсе? 120 dedi. 120 bin de öyle dedi. 120 000 kemi var dedi. Жалғыз өзі. Бул башын көтөргөн болсо, нарагында сиз көрүнбөй калат экен го. Чоң үй экен да. Бунун парадасы кандай болушу мүмкүн? Нокатта мал пул болот, жалғыз үй 98 болот. Аксакал. Кетти тава. Аксакал. Парадасы кандай болушу мүмкүн? Neresi? Россиядан келген бе? Cevap mesleğiyle Kırgız. Местный, а? Candan. Sebebi talan var hakim. Ja, вообще. Жақсы екен. Қазасы ішпейді. Жақсы үй екен. Светі де қара. Өзі екіншісі, үшіншісі екен. Оны мынау чөп-чөп уақытта бағыштайды кіде емасы. Onu da burası ikinci, üçüncüsü. Gelin damla. Buna uy sizdeki padarkaya. 100 bin gelse satı verir. Gelen kısmından da var. Бағасы башталды да. Kaçta pul var bu? Haydi verelim. Ama bu 10 bin minik kadar.
Şıkta. Ras paket yap. Ras. Kıyırma. Ana gel. Ketdi. Qanchaga ketdi? 98'e ketdi o. Ya. Bir örme de kuruma çekti. Bayrak. 98. Elmeyene sen. Qanchaga? Bacağının kızık var ne kadar. En bolaga. 98'inde ketdi onlardan. Kesin şunda yapıyor. Universal bazarı bu. Ulan tevreyle biz tartunu hazır 98'inde kuyumlar gördüğünüzler mi ketdi atına gel. Adamlar boyu bile bir de eken. Uşul bavul da ta. Qanchaga geldi? 51,5 var. Bunda tuvat ev mi? Boz ekan da, boz uy. 51,500. Жақсы. Егер бауыл отқан жерлер көп болса, болушыда тап берем. Мынау тоқол бауылда да. Қаншаға келді? 48 мың өте жақсы бау берді. Тоқол екен да? 48 мың. Hop. Kunozlar qancha ekan aka? 40 ming so'mdan kam bor ekan. Bugun biroz qiyinlab qolganmi deymi, ha? Kunozlar qancha ekan? 45 dan kam bor. 65, 70 kam. Bugun biroz ko'tarilib qolganmi? Ha. Qanchaga so'radingiz aka? 41 ming so'rab qo'ydim. O'ta yaxshi so'rabsiz. O'ta kuchli so'rabsiz. 41 ming bunaga. Rahmat, o'zi chegam yaxshi. Kunozlar qanchadan bo'ldi ekanlar? Bilmadingizlar, buni qanchaga olindi? Kimdan ekan, ha? Esi yo'q. 38.500 ga olibdi, o'ta yaxshi olibdi. 10 sotildi, 37.200. 32.200. O'ta yaxshi. Bugun kichkina qiymillab qolibdi, ha? Ya qiymillasini dehqonlar uchun, el uchun kichkina qiymillaganda yaxshi. Hop. Buni bilay chiqan oqsoqoldigan. Ha? Buni shu qora qancha bo'ldi aka? Sotilmadi. Qancha debdir? Qancha dedingiz? 40 ming so'm. Bugun kichkina qiymillab qolibdi. Qiymillasini. Buni oldi bavul tavi. Bavul tavi. Qanchaga keldi? 33 mingga. O'ta yaxshi. Bugun bozorda o'tala yaxshi bolalar oldi ekan. Hop. Nerede bir jigit tag'i bir yaxshi narsalar olib kiribdir. Ular qancha ekan bu? 30-35. Narxi 35. Yana qorani qanchaga so'radi? So'raylikmi? Yaxshi narsa olib kirsin. Qanday ishlar yaxshimi? O'zingizmi? Yakın son pul gelsin. Oo, televideniye o. Anam, belgili. Qaysi bavuldakilar? Ortodok ha? Qanchaga chiqdi? 38,5. Endi erkek urg'och turpoqtorni qo'shib ketayin endi. No, turpoqtor qanchadan bo'ldi aka, erkakmi? 30 ming kam bor. Erkak turpoqtor 30 ming kam bor ekan. Urg'ochimi? Qancha ekan? Mal ko'pda qarang. 18 ming. 18 ming. Klientdan bitgan. Buni turpoqtor qanchadan ekan? Urg'och turpoqtor. Ha. Qanchadan ekan? Yeganı cügüne 36 diyor tam. Yeko'ni 36 ming. Qanchaga so'rashdi? 15 tane so'rashdi. 30 ga so'rabdir-da? Yaxshi. No, turpoqtor qanchadan ekan urg'och turpoqtor? 20 kam var. 20 mingdan kam bor ekan urg'och turpoqtor.
Onlar hem gördüңүздөр бүгүнкү чыгарылышта бабыл аткан жерди тарттык. Андан соң biraz кошуп өттүк. 15 минут бою. Мына эркек торбоктор канчадан экен ака? 14,5 деп атат, 20 деп атат, 14,5. 14,5 миң деп атат экен, 14 миңге алдым. Бана турасыз. Универсал базары? Ушу менен 15 минут бою мен сиздерге билип өттүм туугандар. Жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.